Ba mmathe nange umamselina Mothomolo. Nekopa motho go ba re le Joseph Bioscope re le mona. Yebo. Hayi bengizocela uxolo kumama. Xolo. Yebo. Xolo eng? O go entse jang? A go kopa tshwarelo Mothomolo. A ke tsebe ke montate wa tso. Tshwarelo eng? Okay Mothomolo go re ke bona go ntate no o sa tshaba o tso. O re joditse ntate ha ne re tla mo ha o ila o sia le bana ka baka la ha ne di tšhelete tsa ene ne di mo kenela. O ila nkiwa ke lefatshe. So wa tshore no o kopa tshwarelo o bone ntho tsa lefatshe di mo shapile ene o tla so ka baka la o batla go gutlisa wena le bana go bophelong ba hae. Ke udisitse bana. A nyamela thotse di tšhelete tseo sale a ile ntate ona a tsamaile a nsile ke bona hore ke tswa le jwang ke tsamaya ke lo ka di mo bo makhelwane ke re watla sale motho a nyamela a ile. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Joseph Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Joseph Bioscope today. So guys, today re ngoletse ke ntate mona, ke tlo mo fa fela sebaka sa yena a ihlaloso why a re ngoletse. Mothomolo le kae? Ngiyaphila ma. Nami ngiyaphila umuntu omdala. Bengisacela nje utshela amaviwa so Joseph Bioscope ukuthi wena igama lakho bani nokuthi wasibhalela. Oh ya, igama lami nguSamuel Mathe. Bengicela uxolo kuJoseph Scope ngamosha lapha ngasuka ngahamba ngashiya ingane okweminyaka emithathu. Angikwazanga kubuyela emuva ngishiye lengane ngishiye lo mfazi uMamathe. Manje bengicela nje uxolo bafowethu linisize nilahlekelwe izinto eziningi. Ngasebenza ngahola angakwazi ukubhadala ibhondi ngadla imali yonke. Wadliwa impahla. Manje bengicela ukubana linisize lengixolisela. Anginawo amandla ngoba ngiyamsaba umama. Ngawona. So umuntu omdala ngiyakuzwa ukuthi wena angazi ukuthi uthandane nomama for 17 years ifizwe kahle. O wena so chongs ka ha utlule nani le mama for 17 years ugcine waba nemali washiya umama wabantu wagcina so ba busy neintombi nani usho kanjalo ngithi. Yebo. So umuntu omdala ngicela ukubuza le time uba busy neintombi kuze wayohlala kuphi wena nomama yena ukuphi njengoba sikhuluma. Mina ngisuke lapha ngahlala eOrange Farm. Ngihamba nentombi yami le uRita. Lamanje uRita unilahlile sengikhumbula ukubuyela emuva. Manje amahloni bengicela ninisize ukuyangixolisela kumama. So umuntu omdala ke batla di-viewers sa Joseph Bioscope di understand. Ushiye umama the time uhamba bawuhlala nomama. Yebo. Okwamanje ukuphi ezisikhuluma? Usahlala lapho kwenzakalani? Umama swabuyela kubo ngoba kwadliwa indlu nemoto. Ingane zathathwa zamukiswa kumalume eCape Town. Manje bengicela ningikhaphe ngiyecela uxolo kumama. So Mothomolo so neminyaka emingakanani ushiye kimang abantwana bakho? Bengishadele umama for 17 years. Manje besende 3 years ngasuka kumama sehlukana lo mama. But ukuthi wena mawuthi 3 years umuntu omdala 2022. Yebo. Manje bese ngicela ukuba nambuyele emuva ngoba laleyo mali engangiyiphethe seyadliwa yaphela. So umuntu omdala kopa botsa tšhelete eo neng o itshwere ya fela fedile ning DCS ka ha o tla hore dali phelile ufuna ukuza iphele nini imali yakho? Sekulesikhathi ngoba ngike ngayehla ngafika kithi ekhaya eZimbabwe. Ngabuya ngajika semphelelwe. Uze waya kini eZimbabwe? Yebo. Yes. So into engifuna ukuyazi ukuthi DCS eshapilo sinayo na tšhelete eo? Hayi bengasela lutho benalokho kuncane nje ukubana ngiyeziveza kumama ukubana hayi imali siyaphela lokho endlakho yikho lokhu enguphetheyo njengamanje. Ngoba umama lo ungisize kakhulu. Wangithathisa amapasi, wandungisela incwadi. Manje ngokusa kwami ngithe sendlemali mina ngalikhetha ukuthi umama. Manje bengicela nje kuJoseph Scope ukuba ninisize xolisela kulokho engakwenzayo. Ngibone lengane zami. So Mothomolo kutlwa puo ya hao o mokae hantle? Yini Lindebele. Windebele. Umfoka Mzilikazi. Okay. So umuntu omdala before sihamba manje sokunceda into engifuna ukuyibuza ukuthi wena njengoba ulana obatla ha uloko bathwarele so ho etsahaleng yini ofuna ukuyilungisa nabiside ukubuyelana naye kuphela ufuna ukulungisa ini? Ngifuna ukuyalungisa ukubana ngibuyele ekhaya sihlalisane sikhulisa ingane ngoba iphutha lenziwa yimina.
iphutha lenziwa yimina manje bengicela iJozi Scope ukubana since njengoba kuyi-society enkulu esizanayo mawulezikhalo ezinjengalezo zokubana mhlawumbe singabuyelelana lo mama ngamandla kule society eJozi Scope. Okay motho mo lona bothata re tla tsamaya re bone gore mama o fihla jwang o etsalang ga re fihla ko wena and re ka se mfasta o tshwarele o bana re tsebe go kopile ha re fihla re etsalang. Lovers le Mr Johnson, can we please move? So ya Lovers le wena wa utlwa re ntate lena wa tsho scheme re wait king itse chelete. Yazi ngiyayimamele and it's a very difficult situation and manje sengizama ukucabanga ngendlela ubaba okhuluma ngakhona mfana. Thina and anifuna ukuthi manje engabona ngathi cause ukumnceda kwethu emayithi siyomxolisela lapha ufuna mhlawumbe ukubuyelela kumama cause umama is the only way engamenza ephile la eSouth Africa. Uyayibona cause manje ngoyomenzele incwadi wamenzela yonke lonto. Uyayibona so ngoku thina into esingayenza mhlambe just ukunceda ubaba iloko ukuthi simncede umama exole cause banezingane and ingane kuzomela at the end of the day zikwazi zilazi ikhaya nokuthi ubaba ubuyapi kanjani bezokwazi ukuthi bebenzele amasiko ngendlela egrand whenever bezofuna amasiko. Kodwa umuntu omdala irongo lento wayenza yabo cause ngifila ngathi namanje masingaxolisela umuntu omdala uzobuyela futhi wena izinto sezi-right ubuyele uyele emakhaya kini ushiye umfazi wabantu enjalo lapha endlini. And then tate if wena motho mo lo wa tseba gore re tlela mo ka baka la go so ufuna ukuthi vele nje uze ngapha ngince citizenship ke kopa motho mo lo e o ska etsahala ke rona re tla mo because of uyasho ukuthi ufuna abantwana bakhe unokulungisa umshado wakhe umuntu owakho umuntu omdala ngithi so bengicela ukuthi this time if mama wa utshwarela usikahlola wetsa mistake ejwalo ebuhloko ibhlungu kakhulu angithi baba. So Lovers can you imagine uthuse motho mo bophelong ga re judge ntate se re beisa bonneteng ho bohloko Lovers o thuse motho mo bophelong e re ha sa le sharp au see maybe mama kana kwana thusa ntate nako e ngata na itjweditse lena bona future one day re tla etsa ntho tse ngata together nana bohloko bo mama ile nga butlwa ne ntate sa tsamaya yena maybe a sokola di include di rekiswa ka mo ntate nana le chelete bana ba sa wabo yeah so yena uhamba uyodliwa ngabafazi le kaya kubo edliwa ngabo ngizekhuluma ngabo Rithabile la eOrange Farm kanti ikhaya nabantwana bala eduza ayikho right umuntu omdala leyo nto. Asikujudge umuntu omdala kodwa siyakubonisa nje siyintsha cause angeke sithande nathi kuthiwa lento beyenzekela kuthina singabantwana sibona umama nobaba bexabana kanje kwenzakala yonke lento but we have nothing to say. Uyayibona. And another thing motho mulo angithi uthi wena nomama benishadile ifamily obviously yamazi umama bebathing all along kwa hawile ko hayeko kwitse ke eZimbabwe nebarini abebangakubuza ukuthi abantwana baye kuphi umfazi because of I think ukuthi bekungamela ukuthi bayakubuza ngithi bangisola kakhulu bafowethu bangisola kakhulu nje angizazi ukubana ngisimo bani ngoba yonke into leyenzakeleyo yonke inkulumo ibheke kumina ukubana kati mina ngikwenza kanjani ukubana kube lento kanje mina ngizele abantwana babonakala ngabamukise ekhaya bababona kula se ding di bohloko motho mo ntate o tsene galela ba se ska le mo ke dintja lwana o ntso magalon think kumkani mfana angazi sicinco zikhona lana mfana so qala siye laphi uyisweke nganteleni gogo asithembe umuntu omdala kunabantu la ekhaya mfana knock ish engathi kunomuntu response yani abantu ezasibonisa uyu mama kunjani umuntu omdala sanibona umuntu omdala kiteng motho mo wa bua motho mo le ntlela le di stranger mo kopa tshwarelo mama that's why ke nana re kopa re ska buela pela mnyako wa hao mana siyazithoba siyazesisa la kuwe dintho tse ding ale understand ntate one o letlang le ena ke mang o le ntlelang le ena motho mo ga mo tsebe a ke re ke ba Samuel monno na o nyetse o na re hlaloseditse
Yo, Jesu. Siyacela, Le ntlela ka meliko no. Wa tseba moliko wa Satane le tla le ona right now. Mama ka hlompho le boikokobetso mama ne kopa fela re mene le saeteng motho mo ke a kopa. Ya ke batle ho bua mana ke batle. Okay mama ke kopa ha ke batle ho bua. Ke hlompha mama ke hlompha seo. Ne kopa fela o utlwe se re se buang mama ka hlompho. Le bangata so le tlo mpaka. Mama ha re tlo lwantsha. Wetsalang. Re tlile fela. Kopa ntshiruwe ke mmona. Sizise nguye la kahle kahle sicela uphumele ngaphandle ezokuchazela yena uba ubekwa yintoni la ekhaya siyacela mama. Okay motho mo leretse so ha re no nka nako telle he re kopa fela 5 minutes ya hao fela gore ke lekeile fela wa tseba peace entse ke ituletse ka yona ke inanela ntho tsaka le ntlela le meleko e tlo nduba. Okay mama re kopa le saeteng re kopa tshwarelo mama re kopa tshwarelo a etse ntho e felang bana ba tlemo anditse sihlonipha umnyango wakho ga ke a leboa for hlompho ne le go etsalang bana motho mo le ngole se ke ntate Samuel ntate ne kopa tumele motho mo le ka hlompho le boikokobetso tlo jotsa mama baba Samuel mama wena ka lebitso o mmema ke Meseline o Meseline Selina ma Mohau Selina Mohau okay okay no problem motho mo lo ke se Mohau se kae okay a ke utlwile ntate wa re mathe ore ke batle mathe ke itloletse mathe ke ne ke lahle a kana kwa tata o tsamaya ke lahlile le yona ya tswa kore wa felella ke re utisaidela whatever dai batla so now na mo ke kenang okay bab mathe ke bana bye okay bab mathe na nge o mamselina motho molo ne kopa motho wa re le Joseph Pasco le mona hayi benzocela uxolo kumama xolo xolo eng o go entse jang a go kopa tshwarelo motho molo a ke tsebe ke mo ntate wa tshwarelo eng wa ntate kopa o bue motho molo tshwarelo ya eng okay motho molo gore ke a bona go ntate no o sa tshaba o re joditse ntate ha ne re tla mo ha o ila o sia le bana ka baka la ha ne di tšhelete tsa ene ne di mo kenela o ila nkiwa ke lefatshe so wa tsho no o kopa tshwarelo o bone ntho tsa lefatshe di mo shapile ene o tla so ka baka la o batla go gutlisa wena le bana go bophelong ba hae wa bona ntato a ke mo batle like he can go to the nearest hela batla ke right o sutlile it's enough ke ditse 3 years a qeta o thola di tšhelete tsa hae a qeta o ba right a thotse di tsa di package ba mosebetsi o fedile kana kole ya di covid and then I decide ga nsiye le bana ba patala sekolo bana ba kena private school la be ile gore ke mo lekosini mara ke private school sekolo sa teng nna ke isa le ke bona gore ke tswa le jwang ke mo thusitse I'm sorry ke na le 17 rinyets and then 3 years a be ke sa tsebe gore o jiwe keng ke lefatshe a ile le makotshokotso na ntsamela le makotshokotso mosadi sa sithando sami ngiyaxolisa ma sheba ngiyaxolisa ma ke udisitse bana a nyamela thotse di tšhelete tseo sale a ile ntate ona a tsamaile a nsile ke bona gore ke tswa le jwang ke tsamaya ke lo ka dimo bo makhelwane ke re watla sale motho a nyamela a ile mama re mo kopela tshwarelo a tsamaya ntate o ntse le ka charity stressang keng ska ha re bana le bankile ba dula le bo malome Cape Town ene wena motho mo lo dula mo se stressang gore bana ba dula le bo malome Cape Town ba save ka tsela e leng like motho mo lo save for now gore ke be ke ipe hantle ke be right a ke re ke santsane ke tlakantsa le nna ke batlana le matrogo tlane ke gone o batlana le matrogo ka mo ke patala le di golfis ka mo ke ena ka mo ke ne ke na le stress ke ne ke fita mo ka mmele ke ntate o ntho o sitse o asizanga ngoba sithi mhlambe sithi ubaba u right for into oyenza siyazi u wrong just nje sesenzele ingane ma ukuthi for ingane ngoba motho lava se ska ha tshwaretse bana mama ntho stressang what if bana ba hloka moetlo o tseba family ya bontate le ntate wa bona nna ke tsenga tsamaya ke re ke na a ikgethetseng o sia bana mo o ikgethetse o sia bana na tlameile re ne re ntse re lokisa yona taba eo ga tšhelete e ikena o tla ba nka ba ise kwa mo a tswang teng ko Zimbabwe a mama e tsa moetlo jalo nna ke etse jwang motho mo ne kopa gore ntate a o hlalosetso bana sa le re fihlile mo ha o tsebe o tsamaile a ja di tšhelete tse jwang ne ke batla o understand le bo tsila le difebe tsa ya die sama kube ngathi mhlambe uyive ngathi sithe sicela ke kopa a ipuele ntate ke kopa o jetse mama go tsamile le bo re thabile wa etsalang anyane motho mo please ne kopa ngicela ngixolile mama ngiyangixolele mama angixolele mama sekisho ke kopa mo jetse go entseng itse o qeta o thola ke batla mo jetse ana o qeta o thola kumbule emuva kumbule ekhaya ke batla mo jetse i tšhelete i tsamaya lengane
Muntu omdala that's why azokwathi mama ngifuna ukuthi wena umhlaluse hore le mali le uyenzeni ithe mawuceda ukuyithola wayenzani so that nazo understand asifuna ukuthi kube ngathi yithi siloko siyamxolisela but akazi ukuthi simxolisela ini imali ndliwe isifebe nkosikazi ndliwe isifebe khona lapha eJozi nebalimitiri kana ko ngakhohlwa ngengane ngumtshele muntu omdala mama ngiyaxolisa mama ndliwe imali yesifebe mama ngicela ngayo owase Orange Farm yonke le nto mama Mthomolo kuyakopa hloko Rita lo angazi wandlisana inkosi yami uyikhethetsi kube Orange Farm inkosi yami Nkolo mama Nkolo utlole batho ba bao ba utlontlela le bana wa isatluliwana ifu batla bua wa isatluliwana utlo bua o ka se dumele untlela le bana ba tlo solvela ditaba tsa ho le mokana Mthomolo a re banyana maka re ka u solve yes bancinci mara singakwazi ukuthi sikulungisele inkinga zabantu abantu bakolona ke tsebo go tla gomela mang litle le tlo bua le batho ba Yesu because akirane o no utliwa mo o tlule le batho ba ba holo ba batho ba hona tse o solitse o tlamele o tliwa mama ka hlompho le bikokobetso a tle le family a tle le batho ba ba holo a se ka itlela le wane a ke batlunyelwa nna a se wena le ntate ntho re stressang ke bana bana ngwane mone o mongwe wa deserve o tseba le hae la hae bana baka ba tla ba wena le ntate le ba dragile nthong tsa lo sitse ka mo akere ka setso wa khona go tlose bana bo ntate ka setso wa khona ba sutisa bona le hlopha la mara a sitile benitshatile mama benitshatile ndithi abantwana kodwa bayikhethanga lonto sentsha abantwana abayikhethanga lonto understand babona go ba sila ke uyavuma mntomdala the reason sila sizokucela ukuthi eze nefamily yakho uyavuma musi uthi eze nefamily yakho ahle family hae akitsebo o ka dumela ka for tlamele the kina sake for sake ya bana re kopa fela ka sake ya bana mama ka leng teng ba right bana ba ka ba utlwisisa mo ba leng teng se ba le ba o le mme le ntate kana kweng ha o tsebe go bona ba fila no go ba sutlile ne ke moromalo ba ke go mabana lo mo bisa kwa le kwa le mo a ke ba tlo bua makana le ona sa bone rena o disturb bana mara ne ke nana le lona le yetse ka setso se shapo yena na sa disturb bana na omncinci bakhona ababhetele ukudlula yena ntate ma ya ma uyabona ukuthi mama ukwatile muntu omdala nanoma sithi inkosi yami sithi simyehlisa umoya ngicela ngiyehlisele umoya ngonile I know but okwamanje usakwatile ngoba kwenzakaleli izinto eziningi ithi simcela ukuthi kuzi family yakho izomkhulumela izokukhulumela but if angafuni uya understand ithi simuzwe ne ezena angithi uzozana mama no di etsa ko nna ke right uzozana bophuthi bakhe ke nithethe ngabantwana le khutlelane ke choice ya ke kopa o inana for jara le nna he amara atle le family ya hae pele ye akere ba bona bile o qala festival a ke batle mofrefro ai ke batla o iphelela mnati ka please ke tla bua le nna next family akatla le family then wa jotsa family wa tsa next year uzoxelela thina mama sijozi bicycle ma bicycle mo le mo jetse hore ke batla hore atle neng ka pass ka tlaneng Mthomolo ke a bona re o tluseditse re o tsoseditse eng askis mama tswela ke badim yehlisa umoya ma siyaxolisa askisi Mthomolo ne kopa tshwarelo mama a ke sa tsebo sizovusa mama siyaxolisa bese ne bile ne ke re wa tshwara ke batho ba ba kopa litsweng Mthomolo askisane azanga tlela mo Mthomolo ke nana ke khutlela morao dintho tse ke fitileng o tsona ka lebaka la hae a ke batle wa isi mama e re qale re ngane askisi mama lovers ne ke kopa gore kene mama mo ntlong please o re le miyakho Mthomolo mama wallane ne ke kopa gore rona le Mr John se re tswe re tla gutlela ko mama yena lovers ke a tseba no tla nka dinamba tsa ha sa le shapo ba nwitse kopa ho hila o tla tla le family ya and stuff o ka manje bengicela ukuthi sihambe sim respect simuphe ispace sakhe Mr Johns can you please move please so batho ba hole le lona la bona itse re fitla mona mama ke yole walla ke understand batho ke understand especially o le motho wa mme o tshwere ka boima ntata o sila a hodisa bana a qetela dintlo di rekisitswe ka mo mama nanyetse itse dintlo di rekisitswe jwalo la iponela guys mama o qetela sa tlia mo a dula mo bana ba hae ba dula di Cape Town go re ke ntho tse ngata ke a tseba hantlantle ho tleng o wa rona no ho tsusitse mahloko pelong ya hae and jwale tshwantse re respect and to re fihlile mo mama a re Jozi Bicycle kopa space jwale ntho o tlo yetsang guys re ka se foste mama o bua le ntate a soka ba sharp hobane re neng kaofela ga se ba ntate o bile wrong a latella ntho tsa bophelo but ha tlela mona o tlo judge ntho tse re tshayang o yetse gore re lokise gore wa se ba ke ntate at least ha ka ba le bond le bana ba hae se bohlokwa gore bana ba
tsebe family ya bontate ka gore ne ba nyetse gore le bona if o hlokala maseko o hlokala eng ebe ba etsetswa ke a le rata kaofela guys if le yona mo situationeng e so we ba wila sia mosadi wa sia monna kapa o batla o tlo kopa tshwarelo o skebe wa lebala gore email ko Jozi Bioscope today ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode jwale ntho re entseng no lava sentsana setse le mama o tla etsang o tla nka di number tsa ya re mama ha sa le shapo ga gutla re le Jozi Bioscope o tlo kgona gore ntate lena a kene family hae motho mo le kopa re tsamaye please